Dijete je prestalo govoriti, ne odaziva se na vlastito ime, ima prazan pogled. To su samo neki od simptoma autizma, razvojnog poremećaja koji utječe na cijelu obitelj. Moja prva gošća je majka troje djece, Branka Krpan. Branka, dobrodošli. Dobar dan. I hvala vam na dolasku u emisiju. Vaše najmlađe dijete, sin Marko, ima sada 6 godina i sa 3 godine mu je dijagnosticiran autizam. Tako je. No vi ste već i ranije vidjeli da se on razvija drugačije od druge djece. Koji su to rani znakovi koje ste primijetili? Negdje sa 6 mjeseci počeo se čudno ponašati, to jest bio je jako nezainteresirana beba, odsutan i motorički mlitav. Znači, rukice, nogice, tu sam nešto primijetila. Nekakav crv sumnje je bio u meni i ja sam jednostavno potražila pomoć kod svog pedijatra. Onda je borba sa hodanjem bila skroz do njegovih 18 mjeseci i tu niko u stvari nije pridodavao važnost tom autizmu, njegovom osamljivanju, njegovim... Toliko ste se koncentrirali na to da prohoda, koncentrirali smo se na to da sad on prohoda. Niko nije gledao sa strane, jel? A tu su već bili i drugi simptomi. Igrao se sam, nije spavao, izuzetno razdražljiv. Kontakt očima vjerojatno nije postojao. Kontakt očima, bojao se djece, buka mu je smetala. Niko to nije baš previše, jel? Sve možda nije, možda je faza. I onda ste tek sa 3 godine, dakle vi ste 2,5 godine tražili rješenje, tražili dijagnozu zapravo, kako biste počeli sa nekom vrstom terapije i tek nakon 2,5 godine ste uspjeli dobiti dijagnozu. Da, dobio je dijagnozu sa 3 godine, pervazivni razvojni poremećaj. To je širok spektar, jel? Tada tako su mi rekli. I onda vi isto tako odete doma i ne znate šta ćete s tim. Aha, imamo to, ali apsolutno ništa ne znate o tome. I tu kreće borba prvo sa sustavom, sa upisivanjem takvog djeteta u vrtić gdje dobijete negativne odgovore i ga ne možete nigdje smjestiti, nikakvu pomoć dobiti i morate sve krenuti sami. Ispočetka sve sami. Znači... Kakva je bila vaša prva reakcija kada ste čuli dijagnozu? Iskreno, uplašila sam se. Uplašila sam se zato što su me doktori koji su me zaprimili u Klaićevoj, koji su mi rekli o čemu se radi, jako uzdrmali. Gdje ste bili prije? Zašto se niste prije javili? Znate li vi da postoji rana intervencija? Kakva ste vi majka? Znate, baš su me protresli. I vas su okrivljavali za... I u stvari sam imala taj osjećaj krivnje cijelo vrijeme. Pa Bože, jel sam ja kriva, jel sam ja nešto loše napravila? I onda sam se s tim jednostavno uhvatila u koštac odmah. I hvala im na tome. Hvala što su tada tako reagirali, što su me uzdrmali, jer ne bi danas bilo ništa od mog 6-godišnjaka koji je visoko funkcionirajući autizam na kojega sam jako ponosna, koji je progovorio mama tek sa 5 godina, da je to značilo mama, da to nije bilo mama, a bez veze, jel? Baš sam bila mama sa 5 godina. Vi ste se dakle maksimalno aktivirali, tražili i informacije i podršku i koje terapije zapravo možete provoditi. Čak ste dignuli kredit da biste si priuštili neke od tih terapija. Plaćate privatno, defektologije, razne terapije. Mislite da ćete nešto promijeniti, ali u stvari svaki put se vratite na početak. Znači, ta rana dijagnostika, taj početni period nečega, tu nema, recimo, psihosocijalne podrške tom roditelju. Znači, da vas neko tu malo pogura, da vam da onaj vjetar u leđa, nego vi lutate godinu i pol dana besciljno tražeći negdje nekakvu pomoć. Tu bi trebalo biti sustavno uređeno, u stvari da vas upute gdje i kako s tim djetetom, a ne da se vi... informacije, ali i podršku. Informacije, da. I onda vi morate se ili uključiti u neku udrugu, putem koje ćete dobiti sve te silne informacije i smjernice gdje, šta, kako. Možda dobiti čak i neke terapije kao ja, jer gdje god sam pokucala, na koja god vrata pokucali, sva su vam vrata bila zatvorena s takvim djetetom. To vam je sve, nije on za tu, znate, nije za tamo, joj mi ga ne bi, on nije za tu, probajte tamo. I koja su vam onda vrata bila otvorena? I onda vam se 100 drugih otvori. Onda vas zovu sa fakulteta da bi oni
primili vas na rehabilitaciju. Pa vas iz udruge zove da oni imaju, da bi vas uključili u terapiju. Udruga se zove Kišni čovjek? Udruga se zove Centar za autizam Zagreb, a prije toga sam isto, evo, Kišni čovjek, udruga roditelji koji su me stvarno pogurali, podržali, rekli kako je njima bilo, njihova iskustva. I baš je poražavajući podatak bio da onda prije 20 ili 30 godina kako su oni svojoj djeci, da danas se bitno ništa nije promijenilo. To vas malo onako beshrabri, ali ništa previše. Opet nastavite dalje. Jel? Vi morate postati dio tog sustava, uključiti se negdje aktivno ili se zaposliti negdje u tom spektru autističnom, negdje u udruzi ili ovako, da bi vi u stvari nešto ostvarili sami, znači kao roditelj. To neko može, neko ne može. Neko ima mogućnost, neko nema. Ja imam sreću da živim u Zagrebu, pa imam taj široki spektar tih mogućnosti. Jel? Neko u Dalmaciji ili negdje na Slavoniji je puno teže. Evo, siguran sam da će se s time složiti naša sljedeća gošća koja je s nama u publici, Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za autizam. Dobrodošli. Evo, iako se o autizmu ipak dosta govori, postoji i dalje ta nekakva stigma, i dalje bojazan, i dalje nerazumijevanje velikog dijela javnosti o tome što je zapravo autizam, pa da prvo razjasnimo osnovne stvari. Dakle, ne radi se o bolesti, to je razvojni poremećaj. Tako je, autizam je razvojni poremećaj, neurobiološki poremećaj. On se javlja vrlo rano, može se dijagnosticirati i prepoznati već krajem prve godine života, u drugoj godini života. Dobro bi bilo otkriti ga već do 3. godine života i što prije započeti sa rehabilitacijom djece sa autizmom. Evo, čuli smo od Branke neke rane znakove. Koji su to ostali rani znakovi koji bi roditeljima mogli dati do znanja da možda imaju dijete s autizmom? Već u ranoj dobi, u dojenačko doba, kao što je gospođa Branka rekla, primjećuje se da dijete ne gleda majku oči u oči, da ne uzvraća smiješak majci onako kako uzvraća dijete urednog razvoja. Također, u toj ranoj dobi mogu se primijetiti i takozvani regulacijski poremećaj. Znači, mnoga djeca koja će kasnije biti dijagnosticirana kao djeca s autizmom imaju velike teškoće u spavanju, u hranjenju, u plakanju. Mnogi će roditelji ispričati da su cijele noći proveli tješeći i njišući svoje dijete upravo zbog takvih teškoća. Kasnije će se vidjeti da dijete ne vokalizira kao djeca, kao druga djeca. Kad se javlja gesta indiciranja, gesta pokazivanja, dakle ono što svako dijete radi kada nešto želi, upire prstićem i pokazuje majci da to želi, kod djece sa autizmom to neće biti tako. Dakle, gesta pokazivanja se ne razvija. Postoje odstupanja u govorno-jezičnom razvoju. Kad se s razvojem igre također se vidi da se dijete igra na drukčiji način, stereotipan način, recimo slagače autiće u jednom određenom nizu, tako je, puno ponavljanja, rituala. Teške će mu biti igre kao da glumi nešto, da bude kao netko drugi. Dakle, to su sve znakovi koji se vrlo rano mogu primijetiti. I odmah bismo trebali potražiti pomoć i stručno mišljenje, nadajući se da ćemo pokucati na prava vrata, a ne da će nas godinama slati naravno negdje drugdje, jer je izuzetno bitno krenuti što ranije u rehabilitaciju. Tako je. Mi roditeljima se govori da treba poremećaj što ranije otkriti, da sa ranom intervencijom treba početi što ranije. Međutim, sustav je takav da to doista nije baš tako lako provesti. Ja ću reći... U čemu je problem? Mislim, s obzirom da, dakle, još je razumljivo da javnost ne zna mnogo o autizmu, ali stručnjaci, liječnici, stručnjaci iz tog područja bi trebali znati zašto se dijagnostika toliko često tako kasno dogodi. U prirodi same medicinske struke je da želi da se neka dijagnoza razvije, da tako grubo kažem, do kraja, pa onda dijagnosticiraju, a kod autizma bi bilo važno intervenirati čim su se primijetili prvi rani znakovi odstupanja od urednog komunikacijskog razvoja, a ne puštati da se ta takozvana klinička slika razvije do kraja. Znači, mi imamo problema i sa dijagnosticiranjem autizma. Samo ću reći da je do
1995. godine u sastavu Centra za autizam bio odjel za dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku i krizna stanja, koji je bio ukinut te godine. Do dana današnjega to se nije ispravilo i ta šteta nije nadoknađena. Znači, ono što je trebalo biti jedna jezgra da se vidi kako se jedan dijagnostički centar treba razvijati i takve dijagnostičke centre onda razviti u Rijeci, Splitu i Osijeku, što bi bilo za Hrvatsku dobro da ima takva 4 regionalna centra. To je tada eliminirano. Šteta nikada do danas nije nadoknađena. Ponovno se sada razgovara o uspostavi dijagnostičkog algoritma za... A sve to vrijeme djeca i roditelji pate. Tako je. A roditelji čuju morate početi sa intervencijom što ranije, a sustav rane intervencije u Republici Hrvatskoj nije dovoljno dobro razvijen. U Zagrebu još donekle, ali po cijeloj Hrvatskoj ne. Evo, Branka, da se vratimo vama. Vi planirate ići u redovnu školu ili? Planiramo ići u redovnu školu uz asistenta, naravno. Marko je verbalan i čita i piše sad sa 6 godina, što je jedan veliki skok bio, ali desi se taj skok i onda se desi to stajanje. Tako da treba stalno raditi. Da, evo, vjerujem da će vam i priča moje sljedeće gošće biti velika inspiracija. Svako ostanite s nama, a mi se vraćamo vrlo brzo. Moja sljedeća gošća je majka 7 djece, Marija Lekić. Marija, dobrodošli. Hvala. Hvala vam što ste našli vrijeme i za našu emisiju. Hvala vama što ste me pozvali. Zahvaljujem. Vaš najmlađi sin Benjamin danas ima 13 godina. Tako i on je. također ima dijagnozu autizma. Kako ste vi uspjeli prihvatiti njegovu dijagnozu kada ste saznali? Pa u biti do dolaska te dijagnoze prošlo je jako puno vremena do dijagnosticiranja i do toga da se iskristalizira u biti što je s Benjaminom. Jer Benjamin je za razliku od neke djece imao jako uredan razvoj. Znači, kod njega se nisu pojavili nikakvi simptomi u toj dojenačkoj dobi o kojoj govorimo. On je u dojenačkoj dobi pokazivao sve znake i grlenog smijanja i kontakta u očima. On je progovorio, on je imao uredan razvoj sve do cijepljenja, nakon čega nastaju ti njegovi problemi koji se kasnije iskristaliziraju kao neki elementi autizma. I kako ste uspjeli onda na kraju to prihvatiti? Pa znate šta, postojale su te 3 opcije. Ili pasti u depresiju, kukati nad time, ili ganjati liječnike jer to je bilo očigledno da je to posljedica cijepljenja, ili jednostavno reći to je to, idemo dalje, ne možemo stati na tome, ne gubiti energiju, nego se posvetiti djetetu. Najprije sam uključila onu intuiciju, onu majčinsku ljubav. Onda sam ovako rekla. I za 6 djece nisam dobila nikakve upute. Rodila sam 6 djece, odgojila sam ih bez problema, sve je spontano bilo. Benjamin je bio nešto drugo. Prazna ploča pa se ti snalazi, nemaš formule, nemaš ničega. Ali sam uključila majčinsku ljubav, majčinski instinkt. Vidjela sam kako se on ponaša, vidjela sam gdje se on nalazi i onda sam se ja polako uvlačila u taj njegov svijet. Iskreno rečeno, iz štikli, iz nekog outfita koji je zahtijevao neki onako kruti stav, ja sam skinula sve to, pidžama, trenirka, na pod. To je to. Znači, mama koja se cijeli dan valja po podu, koje su igračke oko nas, tražeći onaj prvi kontakt koji smo izgubili oči u oči. To je bilo najteže dobiti. Čak ste zatvorili svoj obrt da biste zapravo mogli što je god više moguće vremena posvetiti njemu i toj igri na podu. Upravo to. Ja sam zatvorila sa suprugom, smo se dogovorili da naše dijete naše najveće blago i naše najveći uspjeh ako budemo uspjeli da ga izvučemo. I ja sam zatvorila obrt i ja sam se posvetila tom djetetu 100%, uključujući i supruga, uključujući i obitelj i davajući onaj maksimum od svega. I onda sam, znate i sami, educirala se u smislu što je autizam, u kojim elementima su oni prezatvoreni ili u kojim elementima su oni gdje se može naći neki procijep. Imao je posebnog prijatelja Tomicu. Tako je. Pa je tako čak i u jednom trenutku progovorio na engleskom. Tako je. Znate šta, to je najinteresantnije od svega. Njegova teta Marta, koja je inače u Njemačkoj, tada je bila Tomica vani jako interesantan i aktualan. Ona je njemu donijela... Radi se o Crtiću. O Crtiću, da. A inače to su vlakići, Crtić koji ima igračke svoje. I ona je to njemu donijela. Tada sam vidjela tu onu prvu radost u njegovim očima. Tada sam vidjela ono lepršanje po sobi, onaj jedan... onu ekspresiju koju on nikada nije znao pokazati. I onda sam preko tog Tomice, on je jedno jutro jednostavno, ja ustajem kako radimo one kućanske poslove i čujem ja njega tamo u pozadini, on nešto brblja, bimo rekli.
Ja sam mislim, Bože dragi, šta je ovo? On engleski tečno govori. Znate što znači? Kao da se doveli dijete iz Amerike i pustili ga tu i ja stanem u nevjerici, ne mogu vjerovati. Ali to nije bio smisleni govor u smislu da se on obraća. On je govorio sa tim vlakićem. On je s njime... I vjerojatno je reproducirao rečenice koje je čuo. Jer to su u biti ta djeca kad krenu sa tim nekim govorom, to su uglavnom te ili eholali ili to je reprodukcija nečega jer oni imaju izuzetno veliku moć pamćenja. I vi ste onda i forsirali da se to ne odnosi samo na komunikaciju naravno na engleskom, nego da počne i hrvatski. I onda je bio jedan od prijelomnih trenutaka kada je počeo uspostavljati kontakt očima, što je njegov znak da nas na neki način priznaje, poštuje, prihvaća i da je spreman ući u naš svijet. Tako je. Taj dio je najvrijedniji, taj dio je ono uspjela sam i taj dio je poticaj, idemo dalje. Benjamin je krenuo u školu, on je sada 6. razred. Tako je, Benjamin je sada 6. razred. Cijelo vrijeme imao pomoć asistenata, do ove godine sada je samostalan. Do prošle godine. On je ovako, budimo realni, on je 1. razred. Bilo je neophodno asistenta imati. Zato što se kod njega razvila ta jedna hiperaktivnost. To je bilo nemoguće da on sjedi na satu. On je znao sve brojke, znao je sva slova, on je računao. Njemu nije bilo interesantno biti na tom satu. On je imao jedan svoj svijet. Njega su zastave izuzetno zanimale, a kako je u predvorju uvijek bila istaknut stijeg naš hrvatski i Europske unije i drugih zastava, on je bježao tako rekući iz učionice, izlazio bi i promatrao te zastave. I onda nam je to bio najveći problem da je tu asistent bio neophodan. 5. razred sam ja inzistirala da se asistent ukine jer sam htjela da moje dijete počne samostalno raditi, samostalno živjeti. Nisam htjela da ga cijeli život vežem za asistente, mamu, tatu, sestre, nego sam htjela socijalizaciju. A socijalizaciju je nemoguće dobiti ukoliko vi ne date djetetu priliku za to. Kada vi sada, dakle, prošlo je 13 godina, Benjamin je danas već veliki dečko, ulazi u pubertet, što je izazov za svakog dječaka i za svaku mamu. Koliko ste ponosni na ono što ste napravili vi, vaša cijela obitelj, da on danas može i samostalno pratiti nastavu i zapravo iskoristiti ogroman dio svojih potencijala? Pa znate šta, ja sam jako ponosna na to zato što sam tim što smo postigli s Benjaminom dokazala i pokazala i mora se čuti da i druga djeca mogu postići. I da je to jedna optimistična priča koja daje nadu roditeljima koje obično u startu kažu to je trajno stanje. On mora u specijalnu školu. On nikada možda, morate se pomiriti, možda nikada neće. Pa mi smo ali vi se niste mirili sa time? Nikada. I mamama poručujem, nikada se nemojte pomiriti. Vaše dijete uvijek može. Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste podijelili svoju priču s nama. Držimo fige da Benjamin bude sretan i u srednjoj školi i u ostatku svog života, a mi se vraćamo nakon kratke stanke sa zadnjim gostom. Čućemo kako izgleda problem života sa djetetom koji ima autizam iz perspektive jednog oca. Moj zadnji gost je otac posebnog 9-godišnjeg dječaka, Dalibor Talajić. Dalibor, dobrodošli. Hvala. Vi ste isto rano primijetili da s vašim sinom Normanom se nešto drugačije događa, potražili pomoć brojnih logopeda, defektologa i na kraju pomoć koju ste tražili pronašli u Beogradu. Kako je došlo do toga? Pa zapravo slučajno. Norman se uredno razvijao do svoje 1. godine života i onda u jednom trenutku kao da se počeo gasiti, kao da se počeo udaljavati. Sa 1,5 godine već je bilo ozbiljno sumnjivo o čemu se tu zapravo radi. Ja sam nešto, zbog iskustva svoje jedne kolegice sa posla, imao nekakvog pojma o autizmu i bojao sam se da bi to možda bila takva nekakva priča. Međutim, bio sam uvjeravan da ne, da postoje nekakvi elementi, postoje nekakve sumnje, ali da ćemo mu vremena polako do 2. godine i tako dalje. Ovdje u ovom trenutku je važno reći da ako ste roditelj i imate sumnje na poremećaj spektra autizma za svoje dijete, onog trenutka kad čujete ima vremena, to je znak za uzbunu i da tu gdje jeste, gdje ste to čuli, od tu treba bježati. Kako to da ste onda pomoć potražili i pronašli u Beogradu? Slučajno, dakle, kao što sam rekao na početku, godinama smo mi lutali od logopeda do defektologa, pedijatra i natrag, s time da mi se ne bi krivo shvatilo, postoje hrabri ljudi, pametni ljudi koji će prihvatiti sugestije, koji će reći na koncu konca ne znam, ajmo vidjeti, ajmo istražiti. Međutim, sustav ne funkcionira. Vi sve što otkrivate sami, otkrivate slučajno, otkrivate jer znate nekog ko zna nekog. Pa tako sam ja znao nekog ko zna nekog ko zna nekog.
i dobivao sam od svoje sadašnje supruge zapravo instrukcije da se javim u Beograd. Konačno kad sam se tamo javio, već u prvom razgovoru sa profesoricom Danielom Heltz, koja je kasnije postala normalno glavni terapeut, sam uvidio suštinsku razliku u pristupu i u hitnosti intervencije. Konkretno, ajmo reći, moto pod kojim ona funkcionira i koji nameće roditeljima je tražimo maksimum da bismo dobili optimum. Jer koliko dijete može zapravo ne znamo. Ako tražimo minimum, minimum ćemo i dobiti i to u najboljem slučaju. I ona inzistira na tome da se i roditelj mora maksimalno angažirati, tako da ste vi imali vrlo striktni režim što morate raditi, što nikako ne smijete raditi. Tako je. Kako su izgledale ti glavni savjeti, kako je izgledala vaša svakodnevica? Šokantno od tog trenutka zapravo nadalje, jer profesorica Heltz također ima jednu devizu koja kaže imate nekoliko godina pakla pred sobom, ali bit će dobro. Ali zapamtite što sam rekla, ima pakla. Isto tako ona će reći uspijevaju roditelji svoju djecu spasiti, ali fašisti. Drugim riječima, jedna iznimna strogoća je potrebna, međutim, ljudi često krivo shvaćaju šta to znači. Ta strogoća se prvenstveno zapravo odnosi na roditelja. Recimo, mi kad smo došli tamo prvi put u Beograd, pa smo ponosno demonstrirali šta on sve zna, već je imao skoro 5 godina, tipa pokazat nos, zna šta je nos, zna šta je oko. I onda je profesorica rekla, ne zna šta je oko. Vi kad njega pitate gdje je oko, on će pokazati oko. Međutim, što radimo očima? Koliko imaš očiju? Je li to tvoje oko? Je li to moje oko? Da li slušamo očima? Pojam bez konteksta i bez suštinskog razumijevanja potpuno I što ste onda morali raditi? Dakle, koji ste striktni režim morali primijeniti da bi iz njega izvukli maksimum? Vi dobijete, u početku je to vrlo banalno, dobijete set pitanja na koje on mora naučiti odgovoriti. Evo sad sam baš dao primjer za oko. Kad to savlada, s tim da svaki put kad on odgovori na pitanje, vi provjeravate da vidite da li je samo ponovio ono što vi želite od njega ili doista razumio. Onda je, ajmo sad nos, ajmo sad uho, ajmo sad prst, ruka. Mislim, to je, ljudi ne razumiju. I što kada on ne sluša? Što kada mu se ne da? Jer svakom djetetu se ne da, a pogotovo djeca koja imaju autizam često su neraspoložena, recimo. On kad se ne da, to je vikanje, ali mislim to vikanje, to je takva jedna frekvencija zastrašujuća da vi po tom vikanju, sva djeca viču kad su razmažena recimo, ali vi po tom vikanju već čujete da nešto nije u redu. To je zaista specifičan jedan zvuk. Koliko god da je on žestok u svom otvoru, vi morate žešće inzistirati. Jednostavno, vi morate pobijediti. Mislim, ja sam znao biti mokar ko ispod tuša, od znoja. U borbi sa 5-godišnjim, 6-godišnjim djetetom. Kako ste vi to podnosili da zapravo morate biti toliko okrutni, jer to je čin okrutnosti naravno za najbolje vašeg djeteta, kako ste vi to proživljavali u sebi? To se niko ne želi. Takvo roditeljstvo. Profesorica Heltz zna reći, u slučaju te djece emocija nije zagrljaj, nije maženje. Emocija je snaga da se to dijete... Emocija je, dakle, snaga da se to dijete provuče kroz taj pakao. Mene kad neki roditelji koji se susretnu sa... I tako mu zapravo pokazujete ljubav. Neke stvari za dobrobit svoje djece treba žrtvovati. Čitao sam jedan vaš tekst u kojem se zapravo zahvaljujete vašem sinu, da sada, zahvaljujući njemu, ste prvi put shvatili i naučili što zaista znači kada kažete volim te. Ja imam i drugo dijete, kćer malu, 3-godišnju, koja je fantastična i nema nikakvih problema. Međutim, gledajući nju i gledajući druge roditelje, vi vidite kako se stvari u životu uzimaju zdravo za gotovo. Sa normalnom je bila priča takva da najmanji pothvat, a to je recimo sposobnost da se drži olovka tako da ne ispadne iz ruke.
sa skoro 5 godina. Slavi. Svaka sitnica koju ja pretenciozno i ponosno zovem napredak, a zapravo je sitnica, se slavi. I iza svakog uspjeha postoji mukotrpna i dugotrajna priča. U tom smislu ljubav je zahvalnost. Evo, to je... Da, on me to naučio. Danas ste jako ponosni tata. Norman ide u 2. razred, ide u redovnu školu. Trebalo je, kao što ste rekli, mnogo krvavog truda da se to postigne. Ima naravno asistenta. To je drugi problem. Pak mi svi se orijentiramo roditelji onako i ta ABA, jel? Nisam rekao zapravo imenovao metodu po kojoj se radi. Američki jedan sustav radne terapije. Ona je cilja, međutim, tamo se počinje sa 2 godine i računa se traje nekih 4-5 godina da se dijete osposobi za školu. Provodi se 8 sati dnevno. Vi nemate novaca za 8 sati dnevno, a ovdje kod nas, nažalost, i kad bi imali, nemate ih kome dati. U tom smislu onda zato vam je nužno da se zapravo educirate i da budete terapeut svom djetetu. Ja se osnovnoj školi Kralja Tomislava moram zapravo zahvaliti jer oni su njega primili na, što se kaže, na džemdo. Nek proba, ajmo vidjeti. On je 1. razred završio s odličnim, ide po prilagođenom programu sa osobnim asistentom. Sad je u 2. razredu, kako ste rekli. Djeca s autizmom su u pravilu vrlo inteligentna. Međutim, nemaju kanal da to pokažu. Nemaju kanal da informaciju vrate, dok istodobno sve informacije primaju i sve su im jednako važne. Ne znaju ih filtrirati. Vi kao roditelj morate naučiti kako on misli. Uz Abu i profesoricu Helz meni je tu uvelike pomogla Temple Grandin, jedna američka znanstvenica koja također je ona je žena sa autizmom, ona sad ima skoro 70 godina. Ona se potpuno izvukla i ide po svijetu i drži predavanja o tome kako je biti autist iz svoje perspektive. I meni su se potpuno jedna vrata, onako, ali crkvena vrata otvorila kad sam čuo nju kako kaže postoje ovakvi, onakvi, odnosno numeralni, verbalni, neverbalni, vizualni autisti. I ja sam tu prepoznao Normana kao nekog ko razmišlja u slikama. Znači, u riječima on ne razmišlja. U odnosima između riječi, recimo, prilozi, prijedlozi. On priča onako još uvijek, bez obzira što je sad puno vješti, ali i dalje priča kod Tarzana, onako manje više u nominativima, nekad nešto hoće reći. I tu je meni sinulo kako on strahovitu količinu informacija brzo pamti putem kamere, odnosno putem gledanja nekakvog filmića. Postoji jedna teza da uslijed senzorne neravnoteže, njemu jednostavno treća dubinska prostorna dimenzija smeta i previše mu je to informacije. Onda kad ima 2D situaciju, onda to bolje prati, bolje usvaja. Ja sam njemu počeo recimo gradivo iz prirode koje onda širim na sve ostalo, na društvena pravila, na nekakve društvene odnose. Počeo sam, recimo, na primjer, sad u temi jesen, to je bilo recentno, sa interneta skinem hrpetinu slika koje se odnose na jesen. Da li je to list koji je druge boje, da li je to park koji je šaren, da li je to hladno vrijeme, kiša, vjetar. I snimam, dakle radim kao slide show na kompjuteru, to snimam što radim i izgovaram tekst o tome što je trenutno na monitoru. Tako da on kad to kasnije gleda, kada vidi pojam, zna da se o tom pojmu govori. On to vrlo brzo nauči na pamet, ali tu tek sad počinje posao. On kad je taj sav silni tekst naučio na pamet, onda tko, zašto, kada, gdje si, je li to, je li ono. Onda ga se treba ispitivanje da se vidi kako on to primjenjuje. Tako je, da nije tek mehanička reprodukcija, nego da je doista razumijevanje. I to je samo jedan segment. Onda je tu, mislim... I zbog te vaše volje mislim da on ostvaruje ogroman dio svog potencijala. Hvala puno što ste podijelili svoju priču. Neke od ovih informacija ćemo podijeliti na našoj Facebook stranici Svaki dan dobar dan. Hvala i mojim prijašnjim gošćama na hrabrosti i plemenitosti. Čestitam, dame moje. Hvala i vama što ste nas pratili danas. Nadam se da smo uspjeli povećati vaše razumijevanje autizmu, smanjiti predrasude koje ste možda imali. Hvala vam što ste nas pratili danas. Pratite nas i dalje.